Sloba Bansa skor ya kajimpan benar kadumi nak kamata kakaran ka balikong mo. Pepana ala ka bok kana sa kadumi. Minum na kan basim kinarin mo. Minum baba. Penginang keru mentama penginang keru. Anak penginang keru sa ngidang nilai ba. Pepana ala ka bok kana sa na kaliang jongpi kepai ba. Penting sirang bak sibuk kepalakan. Danam di ang kawan. To. Baik. Bencana. Ingin kuat iwe kan tay iwe sendrang no. Tuan kan tay iwe nang tu nak koyo. Tahu kan? Tahu tak lagi ersem. Tahu. Mana benda mana benda. Ini dah. Benda mana benda mana. Yang jadi ramah dia dah. Dah sana. Siapa ini kau dari semua? Sesong. Sebab lihat nampak saya ini nong semua. Dah apa saya dah berkeluar. Kong penjani ayat semua. Kalau dah berkuapan keruk, ya kan keruk. Ya elak. Kasih apa dah usnat, kasih apa dah orang kumno. Dapat kong dari ang disentuh. Soalang apa penjani yang nama alumni untuk kong lihat kumno. Ikon kong lang mo. Ilah kero. Kami ilah pelun. Ya kain ka nak kain lusi ka ba to. To. Pwede na ka ba konsep? Tapos kayo play. Pwede. Pwede na ka ba konsep? To play. Ha ka ba dai ka karon ka ban kong mo. Ujong mo ne ka jong gano. Ngula konsep. Ujong mo ne ujong gano. R riu iway sao 2 2 6 1 4 Ha kabede ya kakaran kabaningkong uday utikat number ubanyo ya ka pelorot kagot lan ya ka pisa pralak uday R Henry iway sao 2 2 6 1 4 Alvar ajar Rius Pak Hatsau. Hei, kong. Hei, terlalu arlang kong. Ong biasim. Bro, mana? Kena minit bu. 10 minit. Nyo minit ni bo mo. Nyo minit bu. Dang apa itu? Hei, mau lu ni layai. Dia sinapkan. Terus mana layai? Mana ba? Dan yang ni tiket number bo pikir. Baik, ada tiket kejong pi dan ini number R Nreu Iway Sao Baik, ada tiket kejong pi. Wat number sab kabeloro. Betul. Lane kapisa pralak. Penbenalang bana. Tepo layak 10 minit. Kong babiang sisen. R Nreu Iway Sao Baik engkau penyi rekmat najong. Baik engkau penyi rekmat najong. Kenapa ini doktor menit? Mengenadak dan pensai. Lalu suara dengan pelajar dekat. Pelat kejaka lawan ubah. Pelat kejaka lawan ibah. Dengan cekfa. Penisai pada. Penisai pada apa? Penilang satu baru kacau dongnya. Mana kena kena menikong. Ya terus kau penilang keluar. Penilang nanti ada pun. Penilang yang sudah declare. Air lang bet kesamai. Air lang sudah. Air lang. Dapat apa nak? Arbian. Nrebian. Iwaibian. Saubian. Naka benta kakarlan ka benkong lawan siem miniba. Beswagan siem da karasay da ko clear. Hande. Ngan pensay lupa. Kay garay dong ini nang yo ya kalukidro ka benkong. Pak.
kumbang labu araksan, pinne akundo, pinsim dah keberurut pikok, lane pinsim dah kepisa pralak kita. Tuh, pun siya. Extra pun siya. Kena kali ni. Sinap. Kenturai. Ya, kenturai. Res dah kali. Res dah kali. Namar kilo kena nayo lain ada nak kalian betul kita pinsu. Ambil yang ang bangi yung tanta. Kapisa kalau pralak tengka. Kapisa. Nama anda berpenggol mana-mana. Kalau ibu kajian sesuatu jumat bayi teman lain. Tidak isim bisa pralak tengka pak. Anda mah. Sehingga pak. Angin ngaku akan terlima. Pak piwan kuai ni wan telo kedok. Wan kuai. Ani pi kami awak kuat. Bisa sini pak. Saya luar penulislah iba ida dan bab email nak kapung iya nako ringko. Ini kami bilang dengan salah sebab kian koi apa. Pada benar-benar wan rakyat ketuk pisah pralak tingkah angni akmat kebasai kebakliar dong paida. Sebab pek ni ada banyu. Tena kalian berdumpi anda belami sini nyala dia pi ba pinyo angni hapo office jami. Ma lada dan di perok jami pihak angkot. Sanyo lada kaduna saung lada piyo kaduplikit saung. Pat lada katamro kasang api pi ai nam ai su ini nyemla bentit. Lada kaduna ngin ai biang. Lada piyo kaduplikit bro ngin ai biang dakoi. Lada belami sabar ngin nyemla su ben pai. Lada pinong kumle kumtai. So, dia harga beda yang kapen no pet, ngila pen kre pen jadi san pawaja. So, ingin sedang rakam, jom iba sedang jongkam. Mana badan dia perok ini, rumah ko ala perok perok bawa nang betul. Ngila ala bayi niyo yang kapisah mo. Siapa?